ibihe byiza kandi ndabasuje mwese inshuti zacu z'akadasohoka no ku mupira dotirwa. Ndizera ko mwese mukomeje kugenda mumererwa neza cyane, ndizera ko murimo muhumeka neza cyane umwuka ari wose. Aka kanya nkuzaniye amakuru meza, amakuru agezweho zandani, imiripuko rwose igezweho ku musore bita Niyigena Clement. Amakuru mashya kuri we ni iki kigezweho kuri we, ese bigenze gute kugira ngo abantu bose bari batangaje ko diro ari dani, ko Niyigena Clement yamaze kuba yasinye ikipe ya APR yo mu gihugu cya Sudan, kugira ngo ino deal failing rwose, kandi bibaye ku munota wa nyuma byagaragaraga ko ari umusore rwose wari warangije kugenda, dore ko n'umutoza w'ino kipe ya APR yo mu gihugu cya Sudan ejo mu kiganiro n'itangazamakuru yari yatangaje ko mu bakinnyi bamaze gusinyisha harimo uwitwa Clement Niyigena, akaba ari umusore w'umunyarwanda w'imyaka 25, akaba yari mu bakinnyi bari batangaje n'umutoza ko yamaze kuba yasinyira ino kipe mu gihugu cya Sudan yitwa APR. Ariko aka kanya uyu munota tuvugana ibintu byose birahindutse, ibintu byose bisubiye uko byahoze mbere. Rero icyo nkuzaniye aka kanya ni ukukubwira ni iki cyihishe inyuma yo guferinga ku ino deal, ni iki cyihishe inyuma yo kugira ngo ano makuru abenshi bari banditse ibitangazamakuru byinshi bikomeye hano mu Rwanda byari byanditse. Umunyamakuru wa mbere hano ku mugabane wa Afurika Miki Junior nawe yari yakonfirmye avuga ko uno musore w'umunyarwanda Clement Niyigena yamaze kuba yajoininga ikipe ya APR ku masezerano y'imyaka 3. Ese koko amasezerano Clement arasinye, ariko wenda aza kwivuguruza nyuma, dore ko aragifite amezi agera kuri 6 yagomba kuba yasinyira ikipe ya APR FC. Ese APR FC yamuhaye angahe yo gutuma areka deal ya APR ubundi agafata diro y'ino kipe y'ingabo z'igihugu akahita yemera kuba yayikinira? First of all, ikipe ya APR yari yamwemereye ko yazajya imuhemba umushahara mwiza cyane, kazajya ikamukubira 3 ku mafaranga yari asanzwe ahembwa mu ikipe ya APR FC. Ubusanzwe Clement yahembwaga ibihumbi 3 by'idolari nibyo yahembwaga hano mu ikipe ya APR FC, ariko APR yaravuze ko nta recruitment iraza kumuha, ahubwo ikazajya imuhemba ibihumbi 8,500 by'idolari mu gihe kuba ayisinyiye, dore ko amakuru yavugaga ko icyitwa nka pre contract yari yasinye, yari amaze gusinya imyaka 3 mu ikipe ya APR, ariko akayisinyira na signing fee bamuhaye cyangwa se recruitment bamuhaye, ubundi we akazasinyira umushahara gusa w'ibihumbi 8,500 by'idolari mu gihe cy'imyaka 3. Ufashe karekere tugakubabona ko ari amafaranga menshi cyane, n'amafaranga yari kuzahindura ubuzima bw'uno musore w'umunyarwanda. Ariko nkuko nabibabwiye, uno musore Clement Niyigena yagifite amezi 6 y'amasezerano, byumvikana ko kuba yari kugenda akava mu ikipe ya APR FC ntago ari wari ubifite mu biganza, si amahirwe 100% ko uyu Clement Niyigena kuba ashaka kugenda byari bivuze ko yari guhita agenda, ahubwo byari gusaba ko na APR FC bijya mu ruhare kemera amafaranga ari guhabwa na APR. Bivugwa ko ikipe ya APR yatangaga ibihumbi 80 by'idolari, niyo mafaranga yatangaga mu ikipe ya APR FC kugira ngo babe babakirema mu gihe cy'amezi 6 asigaye, ubundi agenda amenyana n'abandi bakinnyi ba APR bategurana retour ya champion ndetse banakirana imikino isigaye ya Champions League. Noneho rero nyuma yuko APR itanze ubusabe bwa mu ikipe ya APR FC yo kuko ifite icyitwa long term nicyo twakwita nk'ingamba z'igihe kirekire mu ikipe ya APR FC, cyangwa se ni umushinga w'igihe kirekire muri APR FC wo kuzategura APR ijya mu matsinda ya Champions League ndetse na Confederation Cup, bagategura ikipe ikomeye yubakiye ku banyarwanda beza ndetse n'abanyamahanga beza. Akaba ariyo mpamvu rero bo mu byifuzo byabo nta gahunda ko barekura bano banyarwanda beza ifite, baba bavuga ko abanyarwanda beza aribo bazababera imbarutso yo kubakira abanyamahanga beza, ubundi bakazategura ikipe ijya mu marushanwa akomeye Afrika. Kandi nkuko tubizi uyu myugaro w'umunyarwanda Niyigena Clement hano iwacu mu Rwanda bose arabarusha, hano mu Rwanda rwose hari bose arabarusha. Ni nkaho ni makro byerekana ko cyari kuba ari igihombo gikomeye cyane kuri uno musore w'umunyarwanda no ku ikipe ya APR FC ko yari kumurekura, kandi ari ikipe irimo itegura ahazaza hino kipe yakomeye, aho igomba kubikomeye hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ariko inshuti zacu z'akadasohoka hano ku mupira Rwanda akadomo, ndagira ngo niba wishimiye amakuru tuba twikugezaho cyangwa se wishimira amakuru mashya aba agezweho, kanda subscribe ubu dukomeza kubana neza cyane mu yandi makuru
makuru azajya aba agezweho, dore ko muri no minsi amakuru ni buri kanya, transfer zigezweho, ama highlight ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Rero dukurikire ukande like unadusharinga ku nshuti zawe mu magroupe mubamo kugira ngo baze kuba babona amakuru agezweho. Uno musore rero wambara numero 17 mu mugongo mu ikipe ya APR FC nizo yambara, ndetse akamaze no gutangira guhamagarwa mu ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, kandi ukabona ko yitwaramo neza cyane, ukabona ko akina neza nubwo wenda ku mutoza Adeli Amurush wabonaga ko atarimo yitwara neza, ariko ubundi ku bwa Torsten Spitra iyo umwe muri Manzi na Ange yagadaro na kungu Niyigena Clement rwose yahagobokaga kandi akitwara neza cyane. Uyu Clement Niyigena rero biravugwa ko kuri uno munsi ari muri biro y'ikipe ya APR FC, yirirwanye n'abayobozi ba APR FC barimo baganira ku mafaranga agomba guharwa. Rero uno munsi APR FC na Niyigena Clement banzuye ko agomba guhabwa 110 by'amadolari, akaba ari amafaranga atari make cyane, dore ko zigeze kuri 140 z'amanyarwanda. Niyo signing fee agomba guhabwa, ndetse agahabwa contrat y'imyaka 2 byakongera amezi 6 yarasigaranye, bigahita bitwa ko ari imyaka 2 n'igice, ndetse n'110 by'amadolari. Umushahara wa Niyigena Clement rero uraza gukubwa kabiri ube 6,000 by'idolari ku kwezi. Bahita bisobanuka ko ari umukinnyi w'umunyarwanda w'ubuhenze cyane, urimo uhabwa amafaranga menshi mu ikipe ya APR FC. Ngayo nguko rero ayo niyo makuru yaragezwe mu ikipe ya APR FC, nkuko ibyo nababwiye byose bikesha umunyamakuru Rugaju Rigani. Ngiyo nka Siroga yanditse avuga ati Zandan APR FC na Clement birangiye, Clement aganire n'abayobozi ba APR FC. APR FC yemereye Clement signing fee ya 110 z'amanyarwanda, azajya ahembwa 7,000 ku kwezi. Mwe mu bayobozi ba APR FC bamubwiye bati arahirare yaguhaga turabiguha, arongera amasezerano y'imyaka 2 ndetse bakongeraho amezi 6, bikaba ari ibintu bimeze neza cyane. Rero bakunzi ba umupira.rwa mudukunde mukande subscribe, we dukomeza kubana neza cyane mu makuru azajya aba agezweho. Ciao ciao, Hasta la vista, ndabakunda cyane, giye banyita Pacifique mbuto rukundo, Hasta la vista.